Čarobna školjka. Na predivnoj plaži, smještenoj između valova i zlatnog pijeska, dvije najbolje prijateljice imenom Alisa i Arija istraživale su plažu i okolicu. Dok su istraživale, slučajno su naišle na malu sjajnu školjku koja mogla govoriti. Školjka se predstavila kao Serena, objasnila da posjeduje drevne moći, da je čekala nekoga s čistim srcem, baš poput Alise i Arije, da ju pronađu. One su bile iznenađene i uzbuđene zbog zajedničkih nevjerojatnih avantura koje ih čekaju. Serena je otkrila da im može omogućiti disanje pod vodom. Mašući svojom čarobnom školjkom, zaronile su u ocean i otkrile životopisni podvodni svijet pun šarenih koraljnih grebena, igrajućih dubina i elegantnih morskih kornjača. Dok su istraživale dubine, Alisa, Arija i Serena srele su živahno jato riba, koji su postali njihovi veseli suputnici. Plivale se zajedno, igrale se i dijelile smijeh, dok su sve dublje zaranjale u ocean. Dok su istraživale morske dubine, Alisa, Arija i Serena naišle su na skriveni sanduk. Unutra su pronašle kartu koja ih je vodila do mitskog potonulog grada. Odlučne da otkriju njegove tajne, krenule su na nevjerojatnu potragu. Unutra su pronašle kartu koja ih je vodila do mitskog potonulog grada. Odlučne da otkriju njegove tajne, krenule su na nevjerojatnu potragu. Putovanje do potonulog grada bilo ispunjeno izazovima. Morali su se kretati kroz vijukave podvodne pećine, izbjegavati lukave zamke i rješavati zagonetke. No zajedno su savladale svaku prepreku i to svojom hrabrošću i timskim radom. Kad su stigle do potonulog grada, Alisa, Arija i Serena otkrili su da ga čuvaju veličanstvene sirene i mudra morska bića. Tu su im podijelili priču o drevnim legendama i upozorili ih na skrivene opasnosti grada. Vodeći se tragovima koje su pronašle, otkrile su tajnu potonulog grada. Saznali su da on sadrži moćni artefakt koji može vratiti ravnotežu u ocean i štititi njegove stanovnike. Međutim, zlokobna morska vještica po imenu Morgana također je željela artefakt. Alisa, Arija, Serena i njihovi prijatelji utrkivali su se s vremenom kako bi prvo pronašli taj artefakt prije nego što ga Morgana može upotrijebiti u zle svrhe. U epskom obračunu Alisa, Arija, Serena i novi prijatelji suočili su se s Morganom i njezinim mračnim silama. S hrabrošću i snagom njihova prijateljstva pobijedili su zlo i zaštitili potopljeni grad. Artefakt je vraćen na svoje mjesto, a potopljeni grad ponovno je procvao. Alisu, Ariju i Serenu su proglasili junacima. Poštivali su ih i sirene i morska bića i zbog njihove nesebičnosti i hrabrosti. Kad je njihova avantura došla kraju, Alisa, Arija i Serena su se oprostile. Oprostili su se od podvodnih prijatelja i jedne od druge. S radošću u srcu i nezaboravnim uspomenama izronile su i vratile se na plažu gdje je sve započelo. Na obali Alisa, Arija i Serena nisu mogle sakriti svoje uzbuđenje. Priče su podijelile svojim obiteljima i prijateljima koji su se divili njihovom nevjerojatnom putovanju ispod valova. Inspirirane svojim podvodnim pustolovinama, Alisa, Arija i Serena nastavile su istraživati svijet oko sebe. Otkrivali su skrivena blaga prirode, otključavale čarolije mašti i prihvaćale čuda koje ih svakodnevno čekaju. Prijateljstvo između Alise, Arije i Serene postojalo sve jače iz dana u dan. Znali su da bez obzira kamo ih avanture odvele, uvijek će imati jedna drugu. Vezu koja je nepokolebljiva kao i školjke koje su čuvali. Prije nego što su se razišle, Serena, govoreća školjka, podarila je poseban dar Alisi i Ariji, manju čarobnu školjku koja im omogućavala da komuniciraju jedna s drugom, čak i kad su daleko jedna od druga. To je bio simbol njihova trajnog prijateljstva i čarobnih uspomena koje su podijelili. I tako su Alisa, Arija i školjka Serena krenule na nove avanture, ispunjene čudima, hrabrošću i vječnom radosti prijateljstva.